www.congoasika.com. Dans ma salon Zéoïnda Moule la Koti. Bota yakana minute yo. Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe dans 24. Malchance na muto Hollanda. Po auto le kananzela wana, vous êtes prévenus. On a lobaité. Ya on a opesa na on loba d'abo yoka. Que keba les kana on a 24 té. Les kana on a 26. Les kana on a 22 23. 25 on a permettre. 12 13 zwana yo. Mais ce comme kana 24. Balakin Oliami. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya Singwe bonge faisons ngana ya Sika. Avant que bandele tonga mevongo ya Sika. Ya ngomoni ke Congo ya Sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a www.congoasika.com. Toujours pas le boss Nabiso Maurice Premier. Moi, na suka yeyo. Batu bosenga mingi pona boye besikani moi suka zali. Lelo moi suka toujours tema Congo ya Sika. Donc makambo ezala toujours ya Sika. Lelo na kati émission nga na memele bino muto ya Sika. Mais muto ngo boye ba bientôt to kota na kati poto yeba muto nga zanani. Avant de partir en Angleterre, mais il y a des ligne à partir de Suède. Donc, sans plus tarder, vous êtes toujours connecté à www.congoasika pour mona moutongo sokazana à suivre. So Frank coming into the cage now, a real Bama veteran, Jefferson George, the shadow demon Blacksimus, 5-3, but Bama's quite a happy hunting ground for him. If you remember at Bama 15, he got a split decision against Jack Graham, and that was Jack's first defeat. Yeah, he did. I mean, it was an amazing fight too. It wasn't like he caught him with something easy and simple. He went out and worked for it, and he outworked him. He out-hustled him. He's got some serious potential. I think for him it's more mental. It's been a problem of mental fortitude of sitting in there and getting things done on his 3 losses. He really needs to pay attention and have a better sense of what's going on inside the fight. Athletically, extremely gifted, extremely powerful, very, very quick, seemingly understands the game, but then you just kind of look at his loss like he doesn't really understand what's happening. Well, that's what I wanted to pick you up on, because you've always rated him, but you said at certain key times it's the decisions he makes that sometimes baffle you. Yeah, I don't understand. Like, there's a lot of times where he'll be beating up a guy on his feet. From Ludus Magnus, and the thing I love about this, Frank, is he's 4-0, he's unbeaten. Jefferson tends to win by sub. This man's 3 of his 4 wins have come by KO. Well, let's not forget, the last time Jefferson was out, I picked against him. You know, and I'm not going to sit here and try to mix any bones. I picked against him. I told him in the after-fight party where I was sitting there having a vodka rocks. I told him I picked against you. And he did an amazing job. You got that potential. Let's hone it again and see what happens. Well, if he can be that guy that always gives the guy the first loss. Like that could be what his journey is right now as he's developing as a fighter. It's like, I'm just the guy that just kind of gives the guy the first loss. Mark is amazing. This guy's a really good up-and-comer. At 5'10", he's extremely tall for this weight class. And so this is a situation where you really have to pay attention to a guy that really understands how to use athletic abilities and come in hot and fast. He does not a filling out period when you were talking about Mark. He comes in quick, hard, and heavy, but he also tends to fade a little bit at the end. When he wins decisively, but it's not on his cardio shape. He wins just because he's a better tactician and has better athletic ability. But that isn't always going to work against Jefferson George. I was just about to say, because one thing with Jefferson, he has great cardio. He's very strong. And you guys can't see this right now, but I just saw Jefferson. He literally is in his corner and just yawned. He's getting ready to fight. You should be all hyped up and ready. He's really just getting his brain woken up. Right now, he's getting ready to start this fight. So the tail of the tape, and as you can see, Mark Diakese, 20. George! His opponent stands across the cage to my left and fights out of the red corner.
He stands 5 feet 10 inches tall. His official weight and even 155 pounds. He is a mixed martial artist. His record flawless at 4-0 with 3 wins via knockout. Fighting out of Doncaster, England, by way of the Congo, Mark Bone Crusher Jacase. Neil Hall. Frank, if you look at the body language of the two men, as you said, Jefferson George stifling a yawn there. Mark Jacase, like a caged tiger, looking his opponent, prowling back and forward. Can't wait to get in there. And stare long distance like a lion, like a long distance eye stare, like just hunting his prey down, stalking him right from the very beginning, and you're going to see fireworks right from the start. And they tie up straight away. A little low kick there. Jefferson gets the underhooks in, but again, we've seen it. A man noted for his striking goes straight in for the clinch. And I don't know if it's what Jefferson George does to his opponents, because I've seen a lot with his opponents. They feel like they have to tie him up first, and I have to be quite honest. I don't train in Jefferson's camp. I don't know him other than watching him fight and watching his fights, getting ready to commentate on his fights. That I can tell you something about him that I know from watching his style. You are spending so much energy trying to tie up with him and grind him against the cage. He's saving it. No, legitimately. And now he's about to be an easy 5-0. This, to be honest, and nothing against Jefferson George, but Mark Jacase, there's too much for him tonight. With less than 30 seconds left, it's an easy 5-0 record now for Mark. He earned it. Some want to say the hard way. He's just more athletic, more dynamic, and understands the game a little bit better than Jefferson George does. And as a result, was able to get in there and finish this fight relatively easy. And I'm certainly looking forward to seeing him again. You know, this is his BAMMA debut, and it's been a masterclass, really, really good. Total domination of 3 rounds. I really would like to see him fight again here very, very quickly. Maybe we get him to see him at BAMMA 17. Well, there's no doubt here in my mind, Frank, this is a shutout for Mark. Absolutely, 30-27. We go to the judges' scorecards for the final decision. Andy Roberts, Kevin Capel, and Garth Harriman all scored about 30-27 in favor of your winner by unanimous decision, Mark Bone Crusher Jacase. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a WW Congo Sika. Toujours moi, votre humble serviteur Edwige Mikalu Mwanasuka. Na zongi sus na kati ma solo. Toujours na site moko o kanga ma solo na kati Scandinaville Congo Sika. Donc na kati émission na tellement babenga ngo Congo Sika to mbili pe mutu ya Sika. Mutu nga vandaka te. Avant de partir en Angleterre, mais pour découvrir ce qu'il y a Zanani, à une Suède pour le connaître comme ça là. Donc vous avez toujours branché la WW Congo Sika, boyeba, Likambunini à suivre. Comme chez Maurice Premier, si tu es Kanima Solo, toujours moi votre humble serviteur Edwige Mikalu Mwanasuka, na emeli bino moto Sika. Tellement to benga ngo sita Sika eza pe na makambo Sika. Donc na sima caméra na pesi Eric photo ba image à solo na kati ya Congo ya Sika. Donc sans plus tarder to solo là na confrère na biso o aza pembe na nga to yeba avant d'akate avant en Angleterre to yeba e ko sala ni na kati ya Suède et loko ni memie awa. Donc bonsoir mon frère. Bonsoir. Pourquoi se présenter batu ba yeba ozali nani? Naza Mark comme na Mark Jacase. Na naika usaba entraînement nanga. Ba entraînement nini ya ballet ya nini? Ya MMA. Eza bitumba ya bitumba. Bitumba ni karatéka, catcheur, boxeur. Eza babe yango mixed martial arts, eza nyos na kati, karaté, boxe nyos na kati. Donc sotolo bakeyo donc babe yango MMA. MMA. Ah donc nyos bitumba makofi nyos. Donc au vanda awate. Tinafanda en Angleterre dans un écart pour l'entraînement. Donc et loko memio na kata Suède déjà pour l'entraînement. Ça entraînement. Au salle déjà combien de temps à Bando ya na Suède? Auto qui est une 3e semaine
naza tika là pendant un mois après na zongi. OK. Est-ce que vous avez cette na musala oyo bandi osali na déjà combien de temps bando sala musala no ya MMA? Na ça déjà 4 ans. Papa na Kinshasa za aida catcher. Oye ka Rolanda na yake na saka pana ba fitness. Après zongi na kuno sa umba. Il ba compétition. Comme na maître Roy na mbinzo zone. Papa non. Donc surtout to lando bien que eloko o e commission le pose à la catcher o ya MMA o lobiwana eza partir papa na bino to obotama nango obandaki obanda bo mwana to ozwi yango ero okoli olandi ba camarade na yo to olandi papa na ozaki no na posa nango te metema mone papa na bino azalaki na musala yango yango wana yo pe olingaki olanda papa bino te zaka shona ngamoko ando sala ngo men dai na bazana ngote men na yaki awa na bana osanga pona kita mwa poa apoa na ça ba physique ba minde ba mina fo ba mona bien na mo sala ngona meki na ngmo ko bunda banda o botama na quinto botama na Angleterre botama na kin na mo na mid zone na salle déjà 9 ans osali 9 ans en Angleterre. Ah, ok. Siko bando ça musano ça fait déjà 4 ans. Et là qu'on y a apporté là il y a bien au yo mona que so au sala musala no mona vraiment que non aux sentir que vous à l'aise quoi. Les gens vont te dire belé. Ezake le quoi en Angleterre ba belé ba âge na bazana ba trouble belé que tu ba belé menga est différent nga moko non nazana au monde comme kitsa nazana heureusement il moko pesa na posa solo yalo e mabete mais na sport na sala et ça va bien. OK. Yo zala raté que ceux qui par exemple pour batu webi ba musana bino eza ya bitumba. Est-ce que zala raté que so moni batu na nzela to mutu mo atumbolio obeta kae aso kanda na we manifesta ngonde nini? Te so za sport, za sportif. Obna manifester kanda no donc so bitumba nzela na te kaka so bunda te pona na be no sada bon bunda supone. Congoyasika.com toujours pas boss na biso Guilain d'or melonga yo mo yebi o lingaki oyoka toujours moi na suka azonga na kata masolo toujours moi na suka zali JDT le sungama autrement dit JDT donc parce que koku ko expliquer biso lisusu ke lelo na ebité soko bala on est entre parenthèses ce qui par exemple lelo bali et que za ndako na kata libala et que moi sinon a tumbolio to asalio likamo boza vraiment na kanda no po kande akande to ebité et là on y vraiment au sala so zui kanda so kanda faut la maîtrise so le sport ça so la maîtrise c'est bon beto mabe faut la maîtrise ba no ko ça so ba on kanda no ko kitang donc faut y ba déjà so bet bakangi même si dans sport no donc faut la maîtrise si comme musala na o salaka o ya MMA wana lobby à part wana ozala musala mususu oyo sala ya privé to ezaka musala oyo yo salaka donc à part donc yango wana ka oyo o vivre la ka ko futela ndaku na yo o sala esombilo elamba donc to zala na musala mo privé à part yango quoi tenaza na sala na ba naza ingénieur na ibara ya train na sala wana mais pour entendre na tikina ko sala pona bitumo na bunda eza important makasi na bundi na gagner et comme ça un nouveau mot que et comme moi qui na futa bon nyoso na mbongo bitumbo donc nazo sala mais emito ba na sa na tikina msa pona ba sponsors edenga na yela kiawa donc yona belé baloba musala ne futa lisu te poto za ba kacho belé tozalo même na Congo ba ya numus na kati ya Congo o ba banda makambo me ba katango po ba mona ke e futa te yosko pesa conseil na ni na bato baloba ke musala yango e futa te conseil nini o yo pesa e pa na bango te musala so bandi bo se futa ka te za sport za sportif so bandi bo so ozo ka monte on faisait là au sa entraînement tu comme un niveau moké au monde mbongo ya sima non bon bangara so ba na ba kongole be so musa sport ba si ba ye moni bango apo mo ko ya donc maman ya non te donc entraînement le bunda bien so comme niveau ko ndé wana bien.
Ok, merci mingi. Binomo Bolandi et pas frère Nabiso, Nabosani Kombo. Ah, Marc. Pas frère Nabiso, Marc. Marc Abi, donc, après si na conseil na batnyos, oyo, balobake, moussala ngwe futarate, foza toujours na passion, yepe bandaka ko foute, li bosote, mais et comme ko foute après, donc foza toujours na passion na moussala oyo lingi. www.congoasika.com chez Maurice Premier, le boss. Si tu es Kangi Masolo na kata monde entier mobimba na bosanité Eric Photo ba image à solo ya kitoko toujours toza na kata ya toza toujours na sujet na biso ya marque dia kese to tout na e prix oh papa Bedi o ayebite habito tout na ye moko mukolo likambu to yeba montant wana po to yebito mona ka bo 100 livres to yeba so eza combien pour bat no mo da bat bo ganga na ok na ngate mona ka bo 200 livres to yeba Marc, tu as pris au foot à droit d'entrée kuna? Droit d'entrée, 35 livres. Nous sommes en Soudan combien? Mais si tu as foot à terre, tu as un talent na ligne et na bien en anglais sur live. Ils ont habité en français. Ils ont live na ligne tu as en direct. Ils ont na donc sur la page na Facebook Marc ya kese. Non tu as site €1 quand vous cliquez ils ont live botalanguna. Donc sur na Facebook no kombo no eza marque dia kese. Mutunyo sans besoin sengo demande ami avant. Ami na page no donc cliquer na tap link ba ben link na tia wana site so cliquer na ngweza da wana potala Hollande masolo. Bana Suède. Na bengi bana Suède, France, Belgique, Norvège, Angleterre, nyos o ba Hollande nga ba congolais surtout ba congolais. Non pesa mno image frère na biso ye yo marque dia kese to soutenir ye, to landa ye to kota to tala kai et ça la bien. Ezala teke o ayaki na mona ki awa o boye lelo aye awa na kata Suède aye est-ce que frère okoyi sa biso bando ye awa ba entraînement o yo zuina papi Abedi et bakisio encore un plus na ndenge nde bozali ba entraînement binomba de bozo sala. Te na raison ya que mon là que ba entraînement aza différent pour aza na expérience belé. Non, aza champion quoi. Déjà na yebe déjà que na mona que so na yewa donc muto na bundela aza na niveau ante on na bundela. Yana mona que donc kuna ba be que na bunda bien so na moni. On a bundela pe na ba beta été. Ah 6-0 on a 5-0 na mona que surtout bunda bon fona na place mo que on tayebi da mto likolo quoi. Na ana entraîner na ben pour na bunda bien. Donc na niveau entraînement na sur déjà RM et makasi. Donc comme na niveau que na mona mto betanga na minso ate na bien entraînement il bien. Babi Marc Tabu, babi papa a papi Abedi, babi yaza championnat qu'on a beta na bango yete. Donc après cette formation et pas babi les kinaye, aza les kinaye pour après c'est ba français ba bino ba beta été mais aso tout c'est prendre likambo vraiment o ba d'économie son marque azo sala eza musala na e to zongo na ndenga ba jeter poto kansara toujours o ba bitumba eza ba bandi mbasala ngo e koza pe ba responsable papa Bedi aza bana to moni bana awa aza bana aza responsable mais eza musala na o ya poni donc to soutenir marque diake c'est to soutenir ye to landa ti na Angleterre o nyo sa moni ke moi la ndeza ta singa ka demande na marque diake c'est na Facebook. A cliquer à Rondima demande ami et puis à Ochango en ligne à Ochango na Facebook na total aye to ye ba musala na ye donc to komi na fin émission na biso na ebité sokoza na batu o yo lingo pesa mbote à partir Angleterre ou dans kata Suède na pe batmingite quoi o yamba basona sala émission ba congolais mais pour na ebe pe na mingite mais merci mingi keneka papa pe ndinga yambinga bien na ba entraînement tout na sala wa Dinga ba transport tout out donc nous merci qui pas naé bon nous merci pour la venue ba 5 mission pour na banaka pour na Congo Sika merci pas Eric dinga ba minga pour la mission donc merci tout donc Maurice Premier babi bosso Kangi Masolo na kata monde entier quoi donc to le casse pas papier Abedi to éviter ce qui frère na bisa zape na bateau ya ko pesa mbote onyo so ba Hollanda ngambo teza mingi na biso to ba congolais et puis ndeka torobaki journal Marc donc nga moi batu na Suède ba yebi déjà ngai o aboyi o ayebi ndenge papier zali ayebi donc ipo
atozala malamu na yo me mutu mosusu ayaka pa bebisa mabe abimisa mabe na yo quoi donc vie eza nango marque na mero toloba mingi eza na ma marque ngambote mingi eza kaka na bato ba soutenir marque donc Serge Teams maître boxeur na Rudy Manjala o ale na temps yeko tala donc marque les réseaux ça ba sparring na bato ayebi te bato asika to la pe moi et puis ça moi Fox mo beton ça na bato asika moi bato no pe bazala quoi donc Rudy balai wana ba Serge balai ba mbote mingi donc ba selio bango tout quoi mais et le reste important donc il to soutenir marque le 6 et ça le bien on va marquer na ligne ya mirne ya Facebook donc bino bato boza na moyen mais bon na mbongo mais moyen okende kuna te donc botali na Facebook zo fele biso tozuma moyen et puis ba tike biso tanto bimana ndako to kete kuna donc tozala kuna. Ok, merci na Congo Sika, www.congosika.com. Maurice Premier, toujours le boss, hein? Notre caméraman Eric Photo, bah image à solo, hein? Open des à la rapide, on a pas miliki quoi. Donc na pesi mbote nanga et pas Irene Kunda. Yo mon moni, hein? Yo kenda en Angleterre, kwenda vutuka, Lady Kay, tala, hein? Marc, diakese, okokipe oko futa no pe billet, 35 livres au quotidien pour na bio zano mo konza kat Angleterre quoi. Na bosante na pesi sous grande sœur nanga moko jus d'été le sungama, autrement dit jus d'été, Jennifer Ndembo, Jennifer la suédoise, Motema Djibril Mbayo, na bosanité Guilain d'Or Omelonga, le jeune marié, il y a Lily Omelonga, Christelle Kianda, Gisèle Nzinga na kata Rosved, na bosani soute Anna Kisumbila, na bosante petite sœur nanga Déborah la suédoise, babile ki motema ba bébé nangai Abigail Christella Grace Luswami donc la pesibinyo so ba mote onyo so balinga Edwige Mikalu mwana suka na zongi sus na kata masolo et pas le boss moko oyo abanda mwana suka banane bandeli donc Maurice Premier toujours donc na bosante na opesa 007 partout na kati ya Finlande na pesi batunyo sombote na bosante na pesi susu grâce ya Kolomoni na Prince Kolomoni Pichu Pacho de Norway wana bambote wuti pa Maurice Premier na pesi lisusu Jani Kindende ingénieur Blaise Café Noir Bob na pesi batunyo so wana bambote wuti pa Maurice Premier Glody Kouma Casquito le jeune patron Didier la voix d'or Dadim Bondo Trésor le mignon jeune Basile Kipupa Gabi Kilima na pesi lisusu mbote Jani Kinende ingénieur donc et mon collègue 007 Patou Mombo na Finlande donc vous allez toujours branché na www.congosika pour na mona suka donc oeze émission liboso bo mona ka émission bandaka ko baksama ya sika za toujours vous allez toujours branché donc à la prochaine bye babi Congo ya sika ni boss Maurice Premier ozalo yenge